2013-14 মানে চনৰে স্কিম আছিল AIBPৰ অধীনত। কিমান টকা আছিল? কামটো 7 কোটি 10 লাখ 7 কোটি 10 লাখ কামটো বহুত আগতে ষ্টাৰ্ট হৈছিল। এইটো মোৰ টেনাৰত হোৱা কাম নহয়, তলৰ কামখিনি আগত মই ইয়াত অহাৰ আগতে তাৰমানে হৈ থকা কাম। কিন্তু ইয়াত মই যিটো দেখিছোঁ, ইয়াত মই পাইছোঁ যে ভুমুক অলপ বেছি আছে, বহুত ভুমুক আছে। কিন্তু ফ্ল'ৰটো কৰোঁতে ক'ৰবাত তাৰমানে সেই হেৰি থাকি গ'ল। গতিকে এই যেতিয়া আমাৰ কাৰ্টেন ৱালটো ডাউনত মাৰা হয়, ফ্ল'ৰটো ভালকৈ নকৰিলে তলৰ পানীটো তাৰমানে আমাৰ সেই যিটো টিপ ৱাটাৰ বুলি কয়, সেইটো তাৰমানে তলফালে যাব নোৱাৰি ওপৰৰ ফালে ওলাই আহিছে। গতিকে এইটো সেই ফ্ল'ৰটো আকৌ অলপ ডিছমেণ্টেল কৰি পেলাই ভালকৈ যদি কৰা হয়, এইটো আকৌ মানে পাৰে। এনে তাৰমানে ডিজাইন মতে আপষ্ট্ৰীম কাৰ্টেন ৱাল বুলি কয়। আপষ্ট্ৰীম কাৰ্টেন ৱালটো তাৰমানে এতিয়া ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হৈছে, সেইটো ডিজাইন মতেই হয়তো কৰা হৈছে, এইবিলাকটোতো আগৰ কাম আছিল। গতিকে সেইফালে যাব পাৰে, এইটো মইতোতো আৰু দেখা নাই, যাবও পাৰে। গৈহে তাৰমানে আমাৰটোতো তলেৰে পানী যায়েই, গৈ ফালে আমি বাহিৰত মানে লাষ্টত তাৰমানে সেই ৱালখন বহুত তললৈ মাৰিব লাগে, যাতে ওচৰত পানীখিনি তলৰ পানীখিনি ওলাব নোৱাৰে, দূৰৈত ওলাইগৈ। গতিকে সেই তলৰটো যোৱাবাৰ কিন্তু ইয়াত চিট পাইল মাৰা হৈছিল এডিশ্যনেল, য'ত তাৰমানে আগতে অৰিজিনেলি চিট পাইল নাছিল। যোৱাবাৰ এডিশ্যনেল ডাউনষ্ট্ৰীমত কাৰ্টেন ৱাল প্ৰভাইড কৰি পেলাই এই মাটি মানে পানীখিনি যথেষ্ট তাৰমানে দূৰত পঠিয়াই দিয়া হ'ল। কিন্তু সেই চিট পাইল মাৰাৰ পিছত কি হ'ল, পানীখিনি যিহেতু তাৰমানে দূৰলৈ গ'ল, এতিয়া সেই ফ্ল'ৰৰ ভিতৰৰ পানীখিনি কিন্তু ওপৰত ওলাই আহি এই নাম্বাৰ অফ যিটো স্প্ৰিং ভুমুকটো কিন্তু বাঢ়িছে, সেইটো মোৰ চকুত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এতিয়া ৰিমেডি ইয়াৰ এই ফ্ল'ৰটো অলপ মানে ক'ৰবাত ভাঙি পেলাই ঠিকে কৰিলে এইটো উইষ্টেণ্ড কৰিব। नैबे हास्रा गामिनि जितु हरहरि बान सुइस गेट, बे सुइस गेटनिफ्राय फैनाय बे दालाय जितु लाइन, बे लाइन जितु केनेलनिफ्राय जितु दै गोग्लैनाय, बे दै गोग्लैनाया जेब्ला दै गोग्लैगोन दैज्लाङाव, दैया बारा गोग्लैबोला बे उल्थाना खुरखा लांफिनगोन आरो बे खुरखा लांनाय लोगो लोगो बेयो आरो हयতো दैज्लाङाव माने गाज्रि जितु लामा लागोन होननानै जोङो सानदों। दा बेनि थाखाय बेयाव जितु खटखटि होनो गोनांमोन, दा बेखौ खटखटिखौ होआसै आरो खिन्थु बिथांमोना बे थिकादारनि जितु केम्प बिसोरो थांनोसो हमलायलांबाय थादों। दा बेनि थाखायनो जोङो गामिनि बान्दो कमिटि हिसाबै दिनै जों ओंखारदों। दा बिथां माने अफिसारफोरखौ दिनै जों जनायनो सानदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमथ' दै मोननो जायाखै, दा बे बाथ्राखौ थारमाने SDO-निसिम जनायाखै नामा? ओरैनो जनायगासिनो दोङो, जों अफिसावबो थांदों, आं गावबो थांदों। थांनायालाय थांगोन, जों गामियाव थांगोन, बान्दोआव बेयाव रायजो राजाजों नुजाहैगोन, मा कमप्लेन बेफोरखौबो जों मिथिनो जों सेस्था खालामगोन, बेबायदि बुंदों। खिन्थु दिनैसिम दिनै दुब्लियाव माइ खेथिनि थाखाय दिनै खोथिया फोनांगौ, खोथिया फोनायनिबो बेब'स्था खालामनो हायाखै, जों दैखौनो सोनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो दिनै हयथ' जों देग्लाय बे खेथि मावनायाव असुबिदाखौ मोनगोन होननानै जों सानबाय थादों। आदसा बे दैया मानो दिनैसिम मानो जमा जायाखै, जेनेबा मा दङ बे? दा बे दै जमा जायैनि मेन गुबै माबायानो जाबाय जितु हरहरै जितु बान, बे सिंथिं खखल लानायनि थाखाय। खारन दैया बे दर्जाखौ होथेयोब्लाबो दैया जमा जानो हायाखै, दुगानो हायाखै दैया, आरो दुगानानै बे केनेलफोराव दैखौ राननो हायाखै। गथिखे बेनि थाखायनो बै सिंथिं खखल लानायनि थाखाय जादों आरो बे मेन गुबै खारन। बिथांमोनाथ' थारैनो नुखादो आरो रायजो राजा हिसाबै बुंखानाय दङ, आरो बे सिगांनि गोजाम बान्दो आरो बे बान्दो हिसाबै जोङो थिगानो मोनबाय थादोंमोन। खिन्थु बिथांमोन बनायगोन होननानै बुंनायनि थाखाय जोंबो आसा खालामबाय थादोंमोन, खिन्थु दिनैसिम बेखौ मोननो हायाखै आरो जों खटखटिखौ। नङाबाथ' दैज्लाङाव बहुद खुरखालांनायनि